Kajingele apa ke jelam Manipur hadu mentaru kampat kud. Hakaba baro arliang mamla kata ki kuki bat ki meitei hadu menta ki kelampat ya suk ki kelampat ya syong thai iwe bat kajingele jongki kadang jor bait hadu menta bat kumta kane kawi kajingjia kaba share kai bha hakaba lajia men kamet jong kasi sejain kata ka santri upnai agas usnam arajar arpulai hakaba nakate ke jingyale in ringot ki breu ki lakhlat hasyan bat ku makan ringot pat ki lamen saujur bana pedang kita ki hen ringot ki balaklat hasyan kin top lang yo pa ba yu khun hakaba ki lasyasiat napang haka jingyale kabala long hapo kate ke district Bishnupur Manipur bat sakan ni gawe pat ke jingjia kabara suggestion hi bat kabajia mentaka sngi kalami napo kate ke district Langgol bat kene ke jingjia kalang bakum bakharsan peliki yin kila syathang haki berki ba am itu itau bat syuru kene ke jingjia kala itu bat sah gawe ke jakahi hapo kate ke district laingot ki berki badan pistol hakapor bidang tia kila syak kene naik pistol jangki bat kila syakem hakita ki berki ba am itu itau bat kita ki berki ba am itu itau kila penyap senan yang kita kilai ngot bat kila penyap dak baki mai napang dak kawan nak ti kecat nak kador kadar jang kita kilai ngot sakane kawi ka khubar ba mentaka singihi lai thu bakane ka seng jang kita ki jai benru kuki ka bai trai lang ba sarkar BJP Manipur kane ka seng ya ka balatip kerteng kumataka Kuki People's Alliance harkat arun ki MLA jang ka jai benru kuki hi kila mina nakateka jingkersan jongki ya sarkar NDA BJP Manipur hadin baka jing bamler kam jong NB Singh bat kum juga sarkar BJP ban penyu ya song suk song sign hapdang ki meite bat kuki hapo ka jela Manipur sakane gawe ke jingjia kabala jia menen kasngi kata ka hendro tarik ubnai agas usnam arajar arpulai kabala jia hapo kata snong New Lambulen kane ka snong kabadan ya kata ka yimane Mizo Presbyterian Church kane ka deka wei na plengki lai teliki yimane chuke Mizo Presbyterian kabadan poka jela Manipur bat kane ka wei menta ka sngi lasakhi bakala ingkhong khat hadin baki paj ba meitei menen ka sngi lek thang ya kata ka yimane bat halor kane ka jingjia ki jaj benriu Mizo na poka jela Mizo hi kila phone cha u Reverend Thang Zanga ubade u pastor ubade khmi ya kata ka yimane pastor lai thu bakane ka jingjia kala jia menen ka sngi bat ulai thuru baki egi baro badan hapo ki pisa ki kat ki sla ki bible ter kila ingkhong khai baru pastor ula angru ba mau yelde simet harangkat ke yang kasam jong uru ki shu light thau nakti chaki paj bhor meitei ki balwan ban penjat ya kate ke yang mane une u pastor Reverend Thang Zengga menta udan yelde hapo Impal International Airport udan hapo kateka relief camp hakabaki kuki ki nagaru ki danlang hadin bekila syap pelaj emna hak sipai jongkari India